Ono što bih rekla za uvod, da ću da pokušam da govorim iz te velike rupe koja zjapi između onoga što slušamo da država svakodnevno govori i šalje poruke javnosti i onoga što se nažalost događa na terenu. Mnogo je dokaza koji ukazuju na to da LGBT zajednica u Srbiji živi u društvu u kom su homofobija, nasilje i diskriminacija široko rasprostranjeni. Postoji nedostatak sistematskog pristupa u ispitivanju efektivnosti postojećih antidiskriminacionih zakona, kako i analizi onoga što može biti učinjeno u drugim sferama. Jedini izveštaji koji postoje su izveštaji koji podnose nevladine organizacije. Državne statistike o slučajevima diskriminacije i nasilja na temelju seksualne orijentacije i rodnog identiteta ne postoje. Dakle, država ne poduzima ništa povodom tog pitanja. Broj nasilnih incidenata i slučajeva diskriminacije nad LGBT populacijom u Srbiji raste. Poslednjih 2-3 godine beleži se znatan porast, o tome niko ne govori. LGBT osobe u Srbiji žive u velikom strahu i potpuno su nevidljive, naročito trans osobe. Žive u strahu od dalje viktimizacije i zato se slučajevi nasilja nad LGBT osobama u većoj meri ne prijavljuju. Srpska legislativa prepoznaje zločin iz mržnje u nedavno usvojenom zakonu o amandmanima i dopunama Krivičnog zakona. Dok govor mržnje zabranjuje nekoliko postojećih zakona i dalje je rasprostranjen, što dokazuju brojni nesankcionisani primeri govora mržnje u medijima i izjavama javnih ličnosti, vi znate najviše političara. Istopolni parovi su potpuno nevidljivi sa pravnog i bilo kog drugog aspekta. Probleme i situacije s kojima se suočavaju istopolni parovi država zanemaruje, kao da oni ne postoje, ostavljajući te parove u diskriminisanom položaju u odnosu na ostale parove, dakle kako venčane, tako i one nevenčane. Obrazovanje je jedna od oblasti koje država najviše zanemaruje kada govorimo o LGBT aspektu. Kada je reč o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, nema efikasnih programa, niti za osnovne, niti za srednje i više obrazovanje. U nekim medicinskim udžbenicima i dalje homoseksualnost se tretira kao bolest. I samo još jednu stvar bih istakla kao veoma važnu, to je da, iako Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o radu zabranjuju diskriminaciju zasnovanu na seksualnoj orijentaciji u zaposlenju, diskriminacija i zlostavljanje LGBT osoba i dalje su rasprostranjeni. Situacija je naročito teška i najteža za trans osobe i lezbijke.